саха далбар хотуттара тугу сатабатактара барай. Бүгүн биһиги устар бөлөк өймөкөн лугун сордоңнак нехилегиттен төрүттэх Мария Максимова келдибит. Мария айылга материалттан оңорбут үлелере кини айылгаттан берилибит таланын олугун таптырын, себилүүрүн туолуулар. Ол курдук амбастыкы кукулаттын кылтан селтен кукулатын 2-15 сыллақ қоңарбыта. Күн бүгін кини коллекциятыгар арас үлени көріөк көсеп. Ол туғынан бүгінгі сақа сатабата суқ беріге кепсеқ бет, бұға қолбануға үлелі бет. Үте күнен Мария? Үте күнінен. Мария, әже бұл кылтан селтен үлелерге ән амбастан кимтен ұйылды бұққыны онна ұчуталын ким болары? Мен болағына амбастан 2-12 сыллаққа өймекөн улуғын культураға управлениета көгіләхінінен бігі нәхелек бітігер көхіджар мастер-класс келбіті. Ол мастер-класска селінен жарықтанар Богатырева Лидия ден бар еді. Кені бігі сети қатытығар мастер-класс бербіті. Ол онына жәмен қата-хата бұтым, олықта бұлы батаға берметігер. Онтан жебер кәлеммен жарықтанан хин хатыр болбутум, ол кәнеттен хин каралан жарықтанымат. Күн бүгін бұл кылтан, селтен, тугу-тугуң орағыны Мария. Көрдік бұна паннолар кіттабалар, же? Кылтан, селтен, бұл куклалар оңырырым тағынан өсі валяниянан ол бұқтар оңырабын. Оны сетейінен қатылы бұт ол бұқтар еме балылар. Оны самай ұлықана бұл сетиттен оңылы бұд қартығыналар оңыры бұд. Бұл бай-баянай ден қартығына бұғылақчы? Бай-баянай ден қартығына. Әме оңылы бұд аратты, өмекен ұрдыңна қоларын оңылы бұд. Бұл қылттан селтен, бұл мастердар, жем өрөннер, қатайданар, баяннар оңғықтары оңырылдар жи. Онтан ән ордық қандық техниканы туғанағаны? Мен в основном валяние техникатын. Тоттабын қолабыра бұл кукула мокрай валянинан оңғылы бұда. Бұл амбастығы түйет кукула. Бұл болланы қаябыттара бейқа северная заря ден қағыт бар. Ол қағыт болланы май үйга конкурс білдір біт. Арай қағыт ағылыр бұн, ондан хачуе конкурс балығын етекел бітсеп. Онна маннықтен кукула оңғытуғар күрек. Бұл 15 күнігер уже болар әбет, бұл бейені болан көрдік уже 9 май. Олеген тоқуйдаты бұд, чебе туғынан әрі ол кәмге декірекке олар бұн. Туғар оңырыққа бар әбетті жихананнан, бұл селбінен оңырыққа ден тоқуйдан бұл маннық төт кукла бұл, оны бұл куклалар өске әбеттері. Же онына түрген хоғыстық оңғылдық сонлар олыс бұд кейінігер күрекке күтті бар бұттара. Күрекке күттанлар жәкенлер бастығы местен ұлбыттар. Онна бастығы местен ұлбыттығар нәчуе бір искел біті, истенер массына. Жа ол истенер массынам, онтан ол местенер массына бұнан жа истенер ағалабыдым. Онтықайым күн бүгінігер дерін нәчуедік сұлыс балы хиджар. Оны мен бұл кукулаларым ағалбыттара жәмен жоңға күндітік санылын, жоңға сәрге әгіп сейбін. Антан жа конкурсқа күттарғар бұл бастығы менің дихана бұтыңда, Мария? Отан қанлық бағарар күрекке күттарға таки көйдірбін қанлық сүрәған ұғыран тұран оңырар болады. Отан просто тоңырын күттан көрекке ден анаттан күттім. Бұл көрдік бүтіне ғымдағастар жоны егер туғық бұққыны қолы бұр. Кейі мандық кукланы оңырарығар қылтан селттен ұраты әсі қанлық материаллары туғанықтағай. Бұл болағына техникатын қанады көрбет ағым. Бұл барытын бәйім оңыр бұд техника. Ота били уга тухтан оңоран баран били ортото көңдөй болады. Оны тугу гукка хөбүйдө. Аны били деревне амага хыны инден онлук сух. Олигинде тух барынан жеби курдук сеп. Олигин болдан токуйдан бараммыт. Били яблыка хаварди. Мандык. Сымнага. Мага. Олон уланык буппут. Оны белен көсү. Онкой болана форматын олак өтербет. Кайдак багарар били ого оньон дөсөп. Ажаммакка бу жаллар. Раппыт уже. Он хыл болду. Уже. Онна же бу өңдөрүн жөннөрүн көтөрбекке ол шейди кыжаллар же. Кие бу кең тутта кайгы херги көрүнсеп. Аны идея кайдак кибите же бу кылтан хелтен ором деңин. Тер толкуйдап кыны. Кукланды.
Өйдө беппине кайда камискече келбиде бите болла. Оннук. Онна же бу кылтан селтен оңугу бу Европа дойдулара, онна Монголиялар хеблен тутталар жи. Киндере меже бу материалдан арас оңугу оңороллар эбит. Онногор же ихити кытары вазаны кытары оңор буттарын кихи херги көрөр. Ноха же Мария эм бу паннолары оңороргор кайда үктемикини эми биттен ажу тиен келлагада. Бастан бу байынай хартынатын көрбүдүм. Чуй хартына биттен исперхебил үретим. Оны онтан арай бу хартынын тугунан ситинен катан оңорон көрдөккө ден болду. Онно баланы ситини катар били хата береметем дебитим же. Ен хата бутум, оны сатам барам же бу ситибинен тугоңурукка хөби жеммените оңору бутум. Оны бу ситини хатан баран бу рисунагын оңорон баран били тигиллитен хавлалах. Бидди бардын дегеген. Оны бу тигерге молланы бияка арчы жете бар. Өймөкөн ордонокко. Ол арчы жетигер истенер пөчелер мустан истенебит. Олар бол көмөлөрө барманна. Бу колу бура эхени бир чөчө, этетугу бир чөчө ден көмөлөспүттөр мен сетитен катан ебин киндер деген ел. Очона бар бирге колбан өлөлөй такытчы. Мариям же бүгүн биги бери битигер бу эн кылтан селтен үлөгөн тагынан эссе бу таңас кырадагынтан олус үчүгей симектери оңор буккун эмеси херги битти. Мана или битигерлан көрдөрөк кара чугастан. Техникада токтен болары, онна бу техникада эн кандай көрөнөрө миккени. Бу техника узавечеден аттахы. Былырын үлели жаммын арай эме мастер-класс болар ден билдери келде. 3 час курсы болар эбит. Оны мен болланы 3 часка разы комунамын мастер-класска семях галереяда тарибитеде. Олох начугай семяхтеребен көдөрбүттерет оны көрөм мен же. Өрене барабын же бардым. Барам-бараммын аны үлебиттен бардагым же олген болак бет кылгаске 30 минутта көрбүдүм. Мастер-классы болланы ким Людмила Жиркова үйренәтчилер иптәре. Бу техника болланы Людмила Жиркова бейте аян тахарбыт техникада болар. Интернетке да ханнадаганы сох бул бакыт. Нучалыта болланы тухтен. Интарсия техника сшивания в стыкке. Оны көрәм баранча бу мен келеммин ол хагана тук коле иретим. Мед коллежга общежитияга басып аталып иретим. Ол онна келеммин оголор бар. Берип битим. Оны же бу оголор бейлери көрүлөрүгер оңор буттара бандыгы. Кастаганы кергели оңорон барамыт бихиге мекилгаска мехигер туктатыбыт. Дизайнердер күрәктәргә кытынды бутарай. Декабрьгә булла. Оланны кыттанмыт арай тугатай. Результаттар биттәргә бигине. Эппеттер вот туктабатлар быглак җанатыбыт. Местеләбәтләр быгла җибеп битигәраны. Гран-при Якутский медицинский колледж детиләр. Инде гына бу үләләр бит халыканлык сыналамыттара. Онтан сас туққа. Студ веснага эми мастык эместен олуптар. Ол сүчүгей. Лауреат ресипи. Бу техникандан күчүмү бастыганын ол өрбүкүтүн көрөбүтти, оңор буккутун. Оны же бу сака кергелигер бу техника тө барсар диянатын көрдөк битне ол үчүгей көрдөкчи. Басар. Бу рахтан жонор көрөн барына биле кыбытылак тиги диянылар. Атак бола техника татын. Кыбытылак куду көстөр дибу. Рахтан көрдөккө. Атак бола оңулууда олгаты. Билген бии бери битиген, же ол мастер-классын көрдөрүк бүт. Оноха же бу мана оңорорга кетип түргенlik үйренен себи Мария. Оголор кайдак ылналар. Ота сыстагыс кийин ачас түргенlik үйренер. Атак боллана тугатай. Мен сайынга кемге оголорун беретебин. Бу быйыл 2 жылын бу оройон бутугар бар оголорго 40 yıllar teriyen ilerletebit master-класстарга. Onu ağız uğun hastagı oğlar boros düşüdün orulur. Onu hace bu materyala tuğuy sürün materyala? Sürün materyala tuğ fiyatır, onu sukunu kırağınlara. Bili istener ki heka elbek bayi kırağınıdır batta. Olunu bırak bakka uğran işe baydık tuğağa tarık basıp.
Ол сүчүгей. Мариян танжа бу каннык багар материал ки бу иетин хугуннарар идеяны эскетерди. Бу материалтан өссеги тух жеркән оңордугут. Калтыстар ме баллары битти. Бу балана били коллегалар боламыт. Бу тухтар кергенлер битен били былырын кыягыналыгар концерттә битти. Олонна дефиле көдөр бит. Бары кете би камабыт. Оны жажелер дәхбит туктугар. Үле битигер оны жажелер битене ме камтырык кайын жем бит анатны ме түргөн байтык бу калтыстары бабачкалар оңром бут. Мастер-класс. Тухчак бини. Дефиле кампыт. Сәп, олысы чигей, жай білеген биги Мариялын, бу курдук кергел қайдақ оңғылан тақсарын, әйеқай көрәтшілер бітігер анан кепсі бит, онна көрдері бит. Олыс керақсы білләқ деңмен көрбітім. Оны қажа Мария, бу сағылық әнінен бейеқа қандық материалдар илі бітігер бар болуқ тақтары? Жай бігі бастан хағылыр бітігер бейеқа бар болуқ тақ. Фетр, наха плотный болбатақ, наха чарас болбатақ, білі қытаны қоғыз. Болар. Оны хамай білі секрета ден бұманлық материал. Прокламин ден аттақ. Бұманлық материалға бейге ұрғый бүтін жөре бітсер. Оны болар құмаға келейін ады. Эрик Краузер ден именно манлық өңнеға үшігей. Усайнан, Ота туық ең бар сыбатта момент келейін. Оробуны бу манлык келей бас. Мамин өтен тақсырың болу де бетер қайдақты. Отын биге кырдыларын тиге битче. Олора бу бар де. Бу кетедден барын тиге бит, олихим болы кытатынларын кебер болу келей. Инне хатан кидбап болар. Олихим бу кумаға келей ордук. Онна бу курдук әме лекалалары кумақыға кірен барамы тағылыр болу бітче. Амбастан же кумағын алабыд, онна били токуй бебит идея бар болла де тугон урук бутне кайда кергелен урук бутне сөбиде. Онтко бит ман урхуйду бут. А4га. Урхуйдан баран мантыкай бутын паракламин кынавари. Буйдер. Паракламин бутыгар ман ура бут бу. Онна бу карандагынан урхуйдан алабыт. Оробуна. Түһәрен алабыт сәп. Ол түһәрен алып бут бихене бу бар болла. Бу кумагы, бу паракламин. Бу прокламин мут бихене тух болар. Основание бу маннан работает. Изделие бу бар болар. Онто бу манткай бут выкройка. Дере оңран бу прокламин кандык бар махынга тыланар боллага же. Ки булон хепта. Прокламин боллана мен билер бенен бир магынга бар, ажура же. Истенниңнер бар хыджар магынга болу же. Олонна бар. Көрдүк эме кумаха курдук, о кынан баран бу ары туга битче, бир таңас материалла бары биллер. Онтан бу основание маннахтар бе болана выкройка бут ноңоров сеп. Амбастан беге бу ургыда бут детальлер бутыгар тухудук. Пазл курдук. Колобра бу бастык нөмердәгәм дидим. Бу кандык багар оңгы күреләк булыктак дигәндә. Олихим бу күреләтем, ол күрем бастык нөмердәг. Онтан 2 нөмердәг бу пазл бут ноңоров. Бу 3, бу 4, бу 5. Бу курдук. Пазл бутын нөмерде теләте бит. Аны билеген бу нөмер битен бу мантыкай битигар же көһөрө бит. Эми. Бастакы 2, 3, 4, 5. Бу табистен болла. Жауна билеген пазл курдук таңам тарых беге. Беге манна эдде кирен белем не бит. Бу фетыртан бастан боллана көдөрө бит. Бу маны күрөтүн кирен улабыт мандык. Фетыртан. Оны фетр арастақ болыр ди. Оны те қалың фетр болуқтағы. Арыданы на қалың болбатақ, на чарас болбатақ, же средний болур көрдік. Аны сымныға ыспағай фетрді баллар де, олар басываттар. Арый чоғына бұл көрдік кытандық болуқтақта. Арый кытандық болуқта. Оны сукуны бассар, шөбайды. Сукуны оны фетр. Нана орды құшай болар. Онта фетр қолыр сукунонна нере емен ұрық қойып боллаға же? Фетра сукунан эме оңорон көрөгөндө. Ити фетра кирди битчи. Онна же бу секрет бит бухтар. Кумага клейинен ман ураган, оны манткай клейди. Бу көрдүк. Те жарас бир коссото бит.
Чук, чук. Манан бу техниканнан оғадағаны оңырон хөбетти Мария, оны бен оғылырың тәе ыстыгастары. Мен оғылырым ыстыгастар, 2 кыз. Кыра кыз сандара, онна Нюргуяна ден ыстыгастар. Мана ураған, бу онна баттаталан берем. Левитнен бу курдук, кумах курдук сыгыран берер боллақ бітче. Көрәчілер бітігер ханата бұд, бігі бұға қолбануға үлелі олара бұд, оның ұйтылақ боллақ қытына, бігі нөмір бітігер сұруы онына кепсетіге күттіғын. Жерем, онтан салғы, Мария? Жере, онтан болы 2 нөмір дәқ бұд барды же. 2 нөмір дәқ бітінен бігі бұ кірген біліміне әбіп біт. Әме фетіртан? Мана мен келейден баран. Курдук келейді әті бет. 2 нөмір дәқ қыра. Мария, тон бұ жарыққа жоны үйеретер боллаған де, үйеретер де? Мен өте бұ техниканы наға біләтім, олығын боллағына. Жонлар үйерете бінсек, ол білігінге тұруғынан бүйоғындың тақсы кейіні беректі. Мастер-класстарға. Дистанционный мастер-класс әме бар. Білі ұрақ қотолыр жонлар әме онды көрен иқтарынсек, дистанционный керенлер. Он таманна жекускай қораққа әме сынтырғы беретім. Оны фетра, ұрақ ұлысқа фетр хоқ болдағына қолор бұ сукунада таңғанан бұқырдық оңырықтарын хеп болдыға же? Аны прокламиннары хоқ болар. Оны болланы мейхі веремет жонлар хақастылар, өчәмен кенлерге олан ұтым. Онта прокламин оны тұғар қанық материалы кейі туғанын хебүй? Ото кумағы күддік, механик барыты изаспанейін бар дейті ұрақытар жонларға олыс истенектерін бағардақтарына изаспан біл бар де мағаныңда. Оны тұғайын. Onu hanıqtarın hep bolmadı. Bu man utar uğradı. Terdis nemerdaq bitigar. Terdis kurduk kireydi bit. Onna behes nemerdaq. Bu aragası sukuna butun. Sukunanı onna ja bu kalın materialı, yani bu kurduk jöreliq hep bollaga di. Tamam. Бататан берекқа. Бататан беребет. Явыны көддөрөр хайда болду. Бу мандык таксан келер оюбут. Бу икис карды боллага жи. Бастан киребит. Ол кениттен бу килейден барам килейинен бу курдук паркаламинга сыгарабыт. Онтан же салгы кайда техника бар. Тукына бит Мария. Онтан бу курду оңорун тахардыбыт. Бу билим пока килейинен хырттага жи. Олихим боллана биге бу кардыларына манан тиге бит биле тугунан обычный шов көрөк көтмөс. Бу коло бир зигзагынан тигилди битти. Бу боламасынан тигилди бит. Илинен тиге кайыпты. Илинен тиге кайып, жигине илинен тигилди такса. Ошойдей олорунара куратын тигилди так. Аны боллагана илинен тигектерин багар бачоннор зигзагынан тигер нажой. Бу ровный байли. Бу тигилди бите мандык көстөрдү. Хеп онтон оңорон бүтен баран биле огурунан кергетен берек кайып. Үддүнен. Огурулан, темирден, ким кайдак фантазиялагынан оңорон берер. Оны бу фасонун эме кайдак багарар оңрук кайып. Оттон кеннигер тугу тутабыты Мария. Ары бу кытанак эбитте холор боңхук, бүппитоңхук. Жере бу мантка бүтүн барын обработкалатыбыт, тиктебит каятыбыт, багарар биляшка бутунду, огро бутунду кетеддебит. Онна же бу ман оробна ман размердах фетырттан быханалабыт бу. Ман урабыт. Она ман урам баран эме комагы келейне кырат келейдибит. Боттөтүн келейдебит. Оны кырытын бу огронан обработкалангы бебит. Эти брошка техника товарди, брошка крыта на море, она техника. Онна же биги седлюр кергел битин белеми кетен барар боллак битти. Бу мен колобор кетем муру. Те оңголугутай бу оңгок Мария. Те тирген былакчы. Түрген. Отон биле багарар боллакына бирдеки оңстон кетек канап болады. Хасын каннара наче кергеллак бары мете же таккана хана күстә ханалак боллакына түннөр оңрон битерген. Мария,
же бу оңхоктарга эн төрәбит дойдун культуратын, историятын үтөгөһүн эми киллерere биткинже. Бу гагара. Колобра бу тух хаңаңулла жар бителик. Мен бем эбенкибин. Олихим боллана токуйдан барам бу эбенки кергелин тиктем демен бу оңустан эребин. Аңаглабытым. Буландык болор. Онтон атын оңоктаргар эн бең наротун бу оютун бичиги деген киллере гандо. Колобур ити кылнын селинен дөлага болдун. Ати улахан кыбытылак ургуйдар панноларгар да болдун. Онда эхена тугунан уратылары. Отон эң өжүнө онна бу оюта жаргата боложи. Колобура мен бу техника үйренен барамын тухтен токуйдабытым. Манан тугу багаран урукка хине биттиген. Онтан боллан эмискетчи арай былырын хастукка баран истебит. Хын турустун коратустун каман истак битине сырка таган хачуй хартына янан турар. Из золотой коллекции музея ден, Оны тием көрбеп боллана тухтен. 1904 жыллакка биле хеди болотур будабатта олонна боллана ыңыры плакаты бит. Коту дойду булчуттаргар. Элбек Пушнинаны фронга туттарын ген. Уай начой хартына ден олох көрөн турдун катыска жөддем онна каятар даганы ити хартынаны панноңуран тарыхкана да бит. Бу техниканан ден болла. Же онна келен эме биле коллегалар бар еттим жамандык оңорукка көмөлөһүң. Жеммит эмекил гаскемихигер кый агуансылыгар анам бүтүргөн майда оңоран тарды. Оннук 2 паннон оңор бут. Бире болланы билеген выставка гыттажар, бире боло олыйнын турар. Ол хачы халлан ки онна маганнери жөрелерде биткенде. Котугулуу. Мен хана бар өңө жүйүнөн хачуйды табылып. Бу биги карбы, тымныбы өңө барда этинне кирбит онна эсе бу жүкәбил сумун түстүп багала. Жүкәбил сумунага. Мариянтын эн бу дегиттер таланнак декапте еген көрдөкүнө барыны бара хатыгын онногор бу ол котодойду таңахын келгелметик беккен көрөдү. Эти элбек оголак болор мыгытынан биле оголорун күлүлөргө таңас бебиттиге бит олихим булана 5 кыз такпын. Оголорун күлү таңастарын бардын бейем деген мен техин үйрендим дейт кайып. Ата кыргыттарын техе интерьергилери бу истенерген. Ики кым Хатон 2 кыз истенер, онна улхан кыргыттар пока хаябаттар, кылбаттар. Так селинен оңоктарга олоккамалыһаллар. Оголар келең сели хат туктыкка, тырыкка жетеккене бары келенне түргөн майтык тырык сон бередилер. Антан колобор ол сакалы эвенкили таңахын түйөгөр кетен турар кергеле тухтен аттанары колор биһиге иленке берди битчен тенеге. Ити тухтен Долганская таңас. Перед мен инер иленке бер курдукту кинерге тендик. Фасоннак болот бит. Сеп Мария бу бияга көрөчүлөр бит турый буттар мастер-класс ытар до хантен билсекка сөбүй олус үчүгө юнна кирсебиллах техника эбитте бит. Начуге техника. Мастер-класс жокускай коракка бүгүннерге олок бери хаджабын. Күнай почти юннар хаджаллар. Она меха эти телефон бар урттарыктарын сеп. WhatsApp-на. Онна же бу анал баяннай жайыга хаджар олаттарга бу курдук карыскаламия оңорор эбиккенде Мария. Бу карыскалтууну кепсек мара. Бу ары эме битте хаджар егер тук букуны. Бу булана үс кут ден карыскалы. Касбидики үс куттак болар же. Үс кутун чеген чебдик болгана эн биле этергадылы дробайдык чегенник сылчаан. Олихим болгана оннук жен санаттан беге үс кут карыскалы. Эме былырын үлебер үлели жамын биле токуйда болуп. Сыбуга хаджар баястарга оңраны тыкка кенелери карыстатын биле. Үс куттара беок болдун очогуна киннер хаятардаганы жээлерге тыннак электере ден сылттан манныгы нәлбе оңор буппут. Сүз беонча устукан оңоромут сыбуга улаттарга бутса. Эме техникада бу курдук. Техникада ровно те курдук, Только бу болана фетра ары биле белтерке фетр. Олихим бу тириди курдук өстөр. Аны бейта калың фетр боллага же? Бейта калың фетр боллага же? Бейта калың фетр. Оны боллана манна техникадан оңорам барам.
кеннетин бу липучкалар бут. Оны бу тиген баран сыгаран кәһәр боллак. Шевроннах кохло шеврон гудманлан сыгаран кабелер. Мария, күп күгәстек телефонын номерин этергер көрдөбүт. Ол телдәккә интерьергә бу техникага өйрәттерән багаралар. Агыс 9 611 616 716 333. Мария, бүгін бихи бериптигер кыттыбыккар мактанабыт. Эссе даганы ая тута, жону үйрете, керега үйрете хырыт. Оны же кергенгер, оголоргор бары үшігейі бағарабыт. Күнді көрәтшілер, манан сақастабыта соқ бері бүгінгі үлетін теміктір. Бүгін бейге Мария Максимова кәлемет кені айырлетін тұғынан сырдаттыбыт. Хасын хасырдам бұчасқа әмей көрсек бұт.